Tiho. Gledajte emisiju Debata na televiziji B92. Razgovaramo o tome kada će u Srbiji i kada će generalno u celom regionu biti moguće održati jednu mirnu gej paradu koja bi protekla bez incidenata. Gospodine Martinoviću, pričali smo o odnosu Srpske pravoslavne crkve prema gej zajednici i o tome kako to utiče na stavove Srpske radikalne stranke prema gej zajednici. Da li stavovi crkve se ugrađuju u vaše stavove i kada su u pitanju Povorke Ponosa? Pravo je svakog crkvenog velikodostojnika da iznese stanovište crkve o jednom društvenom pitanju, kao što je homoseksualizam. I ja prosto izjavu vladike, odnosno mitropolita Amfilohija, ne želim ni na koji način da komentarišem. Ono što je on hteo da kaže, on je rekao. On je jedan vrlo mudar čovek, vrlo inteligentan i ono što je njemu bilo na umu, on je i rekao. Što se tiče stava Srpske radikalne stranke, mi smo ga jasno izneli u Skupštini Srbije. Pre nego što je mitropolit Amfilohije izneo svoj stav. Sad ja da ponovim, sad ne mislite i da je i to govor mržnje? Što ste izneli vi, što je... Pa dobro, po vama je govor mržnje i to što ja sedim u ovom studiju. Ne, to nisu rekli. Pa izgleda da jeste. Dakle, ovde se radi o tome da se mešaju dva pitanja. Dakle, meša se pitanje nečije privatnosti, u šta niko normalan ne želi da ulazi, sa pitanjem da nešto što ogromna većina građana Srbije, dakle to ne kažem ja, to ne kaže mitropolit Amfilohije, to će vam reći najveći deo građana Srbije, doživljava kao jednu društveno nenormalnu pojavu. Ne, molim vas, jeste vi predstavnik građana Srbije, pa znate njihova lošli kroz neka istraživanja javnog mnjenja u vezi sa time koliko ja bih vam, gospođo Konstantinović, vrlo rado odgovorio kad bi mi gospođa Karleuša to dozvolila. Ne, ja sam htela samo da... Direktno pitanje, koliko ljudi vas podržava u Srbiji? Pa u ovoj emisiji gospođa Konstantinović postavlja pitanja, a ne vi. To biste trebali da znate. Gospođo Konstantinović, da li ja vam mogu da postavim pitanje kao neko ko ima papire? Koliko građana Srbije podržava radikalnu stranku? I da li je gospodin iz radikalne stranke predstavnik građana Srbije? Nije. Nemojte da pričate u ime građana Srbije. Jelena. Ja se izvinjam. Jel mogu ja da završim i više? Ne bi trebala da učutkujem. Ja sam ovde da bi između ostalog i pravila gledanja i da odem, pa će vas gledati manje od 5% koliko vas podržava u ovoj emisiju. To je nekih 11.000, verovatno 12 sa rodbinom do 15. Izvinite, gospođo Konstantinović. A zbog ove emisije ćete izgubiti i tih 15. Sa poslanikom radikala. Mogu ja da završim ovako? Jeste izabrani poslanik radikala. Ne budete prosto ovako. Mogu ja da... Evo, ja se zaista trudim na najpristojniji mogući način, bez želje da se svađam sa gospođom Karleušom, da iznesem stav Srpske radikalne stranke. I ako mi dozvolite, ja bih to uradio i više ne morate da me zovete u ovu emisiju, ali prosto da se nadvikujem ne želim. Dakle, ako ogromna većina građana Srbije doživljava homoseksualizam kao nenormalnu pojavu, onda se postavlja pitanje ima li razuma kod ljudi koji organizuju takvu manifestaciju da pristupe jednom takvom činu koji je ipak visokog rizika. S druge strane, ja kao narodni poslanik... Koga pravi činu visokog rizika? Imaćete priliku. Kako je zamena teza? I dokle je zamena teza? Izvinite, mogu da nastavim? Hvala vam, vrlo ste ljubazni. Dakle, ovde se postavlja jedno drugo pitanje koje postavljam ja kao narodni... Ne mogu da nastaviti. Izvinite, ne mogu da nastaviti. Jedno te isto, činite loše ovoj državi mnogo. Dobro, samo sekund. Nešto na vaš tas. Nemojte, evo nešto na vaš tas. Doktore Mariću, samo malo, evo nešto na vaš tas. Dozvolite na tas Jelene. Posle ćemo razgovarati. Htela sam vas nešto da pitam, budući da lider vaše stranke, Velimir Ilić, vrlo jasno u izjavama protiv gej zajednice. To morate njega da pitate. Neću njega da pitam, hoću vas da pitam, da li vi kada razgovarate sa njim, da li pokušavate na neki način da mu objasnite zbog čega i kako su saznane osobe koje su homoseksualci. Pa ja pričam, pošto vas ja to pitam. Ja ne razumijem sad zašto vi sad gledate iza mene i razgovarate sa gospođom Karleušom kada sam vas ja zvala u emisiju. To ćete, gospođo Ivana, pitati njega, a ne mene. Ali ja pitam vas, zato što ste vi u njegovoj stranci, vi ste podpredsednik njegove stranke. Dosta je ovo značajno što ću reći. Ovi koji se ponašaju agresivno greše. Zašto greše? Jer istovremeno njihov stav je, koji se prema homoseksualnom, njihov stav je da je to bolest, da je to neprirodno ponašanje, odnosno bolesno ponašanje. I sad zamislite, ja sam 30 godina profesor etike i zalažem se zato da ne možete biti agresivni prema bolesnom čoveku. Zamislite vi sad tu psihologiju...
Pazite, naravno, ne morate biti... Upravo ste opet zamenili teze. Nemojte se igrati sa mojom inteligencijom. Polako, znači ne možete napadati bolesne ljude ako su bolesni. A ja tvrdim da nisu, u pravu ste vi. To je varijetet ljudske prirode. Pa čekajte, to je varijetet ljudske... Znači ti ljudi koji su agresivni, kaže, oni su bolesni, treba i sve. Onda i njima kažem, čekajte, kako možete biti agresivni prema bolesnom čoveku? Bolesnog čoveka morate sažaljevati, bolest je velika nesreća. Pošto u pitanju nisu bolesni ljudi. Onda im treba razbijati. Ne, taman posla. To je varijetet ljudske prirode. Ali sam vam rekao, 20% su utvrdili, to pitajte pripadnike koji su članovi, predsjednici KGB ili LGBT, nazovite kako hoćete, populacije. Naravno, KGB mi lepše zvuči, to iz nekog mog vremena. Slažem se, ma naravno, lesbian, gay, bisexual and transsexual, nije sporno to. 20%, transseksualizam se zove, da 20% autentična potreba njihova je da budu u povorci. Samo 20% prisutno. I 20% imaju ono što statistike kažu, feminizirano ponašanje. I verovatno je to njihova potreba za tim. Dobro, vi sad pričate ovdje o statistici. Ja vas pitam da li ste vi pokušavali vašim stranačkim kolegama koji se u Skupštini govore jezikom mržnje, kada je u pitanju bio i zakon o borbi protiv diskriminacije. Mogu da vam nabrajam koji, mogu da vam nabrajam šta. Da li ste pokušavali da im objasnite kroz šta prolazi jedna osoba koja je gej, kroz šta oni prolaze i kako se oni osjećaju i kako je njima, na primjer, u drugim sredinama kada ih neko šikanira, zbog toga što nemaju posla, zbog toga što ne mogu da vole ono koga ga vole i tako dalje. Naravno da sam objašnjavao i naravno da ne govore jezikom mržnje. Niko iz Nove Srbije ne govori jezikom mržnje, pogotovo ne prema gej populaciji, pogotovo ne prema homoseksualnom orijentisanim osobama, ali nismo, zapamtite, nismo za egzibicionizam. Ja jesam zato, neka imaju svoje klubove u kojima će da budu, da rade to što rade. Sve je to u redu. To je 3 do 5% kako od zemlje do zemlje te populacije. Zašto mislite da je to egzibicionizam? Zato što to nije, malo pre sam vam rekao, nije to autentična potreba homoseksualno orijentisanih osoba da pokazuju svoju seksualnu orijentaciju javno pred svima. A zašto heteroseksualne osobe mogu da pokazuju svoju orijentaciju? O seksualnosti. Što je to egzibicionizam? Sad što sedite na toj stolici, to je vrsta egzibicionizma i vi imate pravo na to. Niko vam ne razbija glavu zbog toga što ste vi otvoreni egzibicionista koji priča, koji piše knjige o seksualnim pozama, srpski jed i tako dalje. Te emisije ste mi pokazivali svoje knjige sa seksualnim pozama. Sa zadovoljstvom sam vam poklonio knjigu. I potpisali, dali autograf i hvala. Ali to je egzibicionizam. Ali to nije loše. To je edukativna knjiga. Ali to je vaše moralno, ljudsko pravo. Ne treba razbiti vama glavu što pišete egzibicionističke knjige. Ja uopšte to nije egzibicionizam. I vi ste slobodan čovek. Pustite drugi budu slobodni da pišu knjige svog života. Da pišu knjige svog života. Nešto naučite iz te knjige. A ne da im vi dašte pravo da odgovor. Pošto nismo dobili odgovor na to da li su članovi Nove Srbije upoznati sa tim kroz šta prolaze članovi gej udruženja i uopšte ljudi koji su homoseksualci. Postoji još jedan čovek u Srbiji koji tvrdi, koji ima svoj zabranjeni grad Jagodinu i koji tvrdi da u tom gradu nema homoseksualaca. Naša dopisnica iz Kragujevca Marija Misita posjetila je Jagodinu i pokušala da je vidi tamo da li zaista nema homoseksualaca i ako ih ima, kako se oni tamo osjećaju. Srpska pravoslavna crkva ne priznaje homoseksualce, niti smo mi toliko savremeni da bismo legalizovali homoseksualne brakove, rekao je svojevremeno gradonačelnik Jagodine Dragan Marković Palma. Kada govori o tome, Palma kaže da nije reč o ljudskim pravima, već o bolesti i dodaje da gej osobe nisu ljudi sa kojima on hoće da sarađuje. Uz to, gradonačelnik Jagodine tvrdi da poznaje svakog sugrađanina i da u tom gradu ne postoji ni jedan homoseksualac. Niko ne može da tvrdi. To garantovano da svud u svakom gradu ima poneko. Verovatno da ih ima više, ali to je uvek bila tabu tema, mada to je sve u glavi i prema tome o tome ne treba diskutovati. To je sasvim normalno, po meni. Evo odavde okoline nađite mi jedno selo gde nema. Ja ne znam, onako imate informacije, ne znam ni da li ima ni da li nema. Ja to stvarno ne pratim, možda gradonačelnik prati.
Da gradonačelnik nije u pravu potvrđuje i jedan od sajtova za upoznavanje gej osoba koji je, kako saznajemo od pripadnika ove populacije u Jagodini, i jedini način da se osobe sklone istom polu upoznaju. Oni tvrde da je strah osjećanje koje dominira, zbog čega nisu pristali ni da govore pred kamerama televizije B92. Dodaju još i da se naročito gej muškarci kriju čak i od istomišljenika. Homoseksualci sa kojima smo razgovarali kažu da u Jagodini i Pomoravlju ne postoji nevladina organizacija koja se bavi problemima ove populacije. Nema kafića, klubova ili diskoteka u kojima bi se okupljali. Takođe, nema ni savjetovališta ili stručnih lica u zdravstvenim ustanovama, pa uobičajene usluge kao što je testiranje na polne bolesti predstavljaju problem. Evo, vidjeli smo prilog iz Jagodine. Jelena, vi kad ste pisali vašu kolumnu ste oštro napali Dragana Markovića i da li ste možda slučajno imali problema posle toga? Ja, gospodina Markovića, nikad imenom i prezimenom pomenula nisam. Ja sam do duše pomenula... Ali ste ga okarakterisali? Ne, apsolutno ne. Ja nikad njegovo ime i prezime nisam iskoristila svojim kolumnama. Ja sam do duše pisala o jednom mungosu iz Jagodine koji šteti i ugrožava ljudska prava svojih sugrađana, ali to je jedna druga priča i kolumna. Kad je reč o Draganu Markoviću, pa evo sad ću pomenuti njegovo ime i reći ću da je on jedan politički idiot koji ne bi trebao da sedi u Skupštini Srbije, čini jako veliko zlo ovoj državi. Ja se stidim što uopšte postoji neko ko glasa za osobu koja ne može da sastavi jednu smislenu, prosto proširenu rečenicu, a živi u Skupštini Srbije. Sramota me je što postoje ljudi koji su toliko socijalno neosvešćeni, koji mogu da slušaju takve budalaštine koje čovek izgovara, a ne daj Bože da glasi za takvu osobu. Vrlo je jasno u kakvom je stanju država Srbija kada jedan takav čovek koji izgovara takve gluposti sedi u našoj Skupštini. To onda nije moja vlada, to onda nije moja država, a veruj mi, kao predstavnik mlađe populacije ove države, koja je budućnost ove zemlje, ja sam razočarana što se desila takva greška u Skupštini. I učinit ću sve do sledećih 15 godina, koliko ću sigurno biti aktivna kao javna ličnost, da se takve greške više ne dese i da budu iskorenjene iz Skupštine Srbije, iz našeg društva i da se buduće nove generacije povode ljudima koji su demokratski, koji imaju zdrave stavove, koji su za ljudska prava, koji razumeju ljude sa različitim potrebama, koji su različiti po boji kože, po rasi, po veroispovesti, po seksualnom opredeljenju, kako god hoćete. Jer sve dok se dve osobe slažu sa time da treba da se vole, a pritom su dve osobe, nije životinja, nije stvar, nije predmet, nego dve odrasle, smislene, inteligentne osobe, te osobe imaju pravo da žive svoj život kako hoće, neće jedan Palma, samim tim što je on čovek Palma, ne daje mu pravo da on odlučuje da li oni žive, ne žive, a pogotovo da im daje pravo da postoje ili ne. Ajde da vidimo šta proizvode te njegove izjave. Marko Karadžić je bio i državni sekretar u Ministarstvu za ljudska prava. Marko, kako se otprilike osjećaju ljudi u malim sredinama? Pretpostavljam da su se mnogi obraćali za pomoć baš zbog kršenja ljudskih prava, pretpostavljam najviše i predstavnici manjina, zbog takve vrste sredina, klaustrofobičnih ili neki koji napred osuđuju neku vrstu manjina. Sad kako i tada, a i sada. Ljudi jednostavno nemaju poverenja u mnoge institucije, imaju strah. Javljaju se Liberalno-demokratskoj partiji, vide da nismo populistička stranka koja ode, uradi istraživanje, pa čujemo šta neko kaže, nego smo jasno postavili plan. Imamo ideju šta želimo od Srbije. Da tradicija budu one stvarne vrednosti, poštovanje i deteta, i žene, i različitosti, da nam različitost bude vrednost, a ne pretnja. Da imamo jasan stav o prošlosti, ali da isto znamo gde idemo u budućnost. Ljudi u ovoj zemlji, o tome stalno hoću da pričam, se suočavaju sa nekim neverovatnim problemima koji utiču na njihove živote. Vi ovdje imate ustav, imate zakone, međunarodne konvencije. Sve to treba primeniti. Ako želimo zaista uređeno društvo i ono o kome pričamo. Nema ali. Nema one priče o egzibicionizmu. Ono nije egzibicionizam. Isto kao što radnik izađe kada je nezadovoljan platom ili odnosom šefa prema njemu,
tako izađe i određena grupa ljudi koja smatra da ima legitimno pravo da se izbori za ono što mu je već garantovano. Zakon o zabrani diskriminacije ne bi trebao da postoji u normalnom društvu, jer on vam samo obezbeđuje da već uživate ona zakonska prava koja su vam kao takva data. Sve te priče koje vi spominjete, to društvo koje vi želite, je ono u kome opstaju oni koji nasiljem i strahom, uterivanjem straha dolaze do određenih ciljeva. To su one vrednosti i ono društvo 90. godina koje je vama smešno, a meni tragično. Gospodine Martinoviću, vi ste videli ovu reportažu iz Jagodine. Da li mislite da je normalno da otprilike jedan grad tako deluje zabranjeno? Da li bi Beograd trebalo tako da izgleda nekoj... Ali ja zaista nisam dobio odgovor na pitanje koje sam postavio na početku emisije. Dakle, gospodin Karadžić kaže treba da imamo normalno društvo, da se poštuje ustav, zakon i tako dalje. A istovremeno pripadnici LGBT populacije demonstriraju ili javno manifestuju svoju seksualnu orijentaciju ulicama Beograda pod transparentom smrt države. Ujedno je bio sniman i ja nemam pojma ko je došao sa zakačio. I lider vaše stranke piše knjige sa različitim naslovima. Izvinite, nisam se zakačio. Nego ovde lepo piše smrt državi, a po tim smrt državi demonstriraju bivši ministar Čiplić i predstavnik Evropske unije u Srbiji. Ja sad postavljam pitanje, to smrt državi, šta to znači? Koje državi? Zovite sutra Čiplića pa ga pitajte. Jel to znači smrt Republici Srbiji? Dobro, ja vas pitam da li mislite da... Ova pojava je zaista, odnosno ovaj transparent, ovaj slogan, je zaista primer nepoštovanja Ustava i nepoštovanja zakona. I nema nikakve veze sa borbom za prava homoseksualaca, nego ima veze sa mržnjom prema svima onima koji nisu pripadnici te populacije. I mi se ovde suočavamo sa jednom neverovatnom pojavom, da oni koji traže toleranciju prema sebi, mislim na homoseksualce, ne pokazuju takvu istu toleranciju prema onima koji nemaju istu seksualnu orijentaciju kao oni. Jer da imaju, prvo, mislim da ova gospoda da su malo vodila računa o sebi, ne bi šetala ulicama Beograda pod transparentom smrt državi, posebno ljudi koji su građani Srbije, ajde ovog predstavnika Evropske unije, i da ne računa, možda čovek nije mogao zaista i da shvati šta piše, pošto je pisalo na srpskom, ali, izvinite, takve poruke, smrt državi, nemaju nikakve veze ni sa ljudskim pravima, ni sa tolerancijom, ni sa borbom za prava homoseksualaca, nego predstavljaju izraz jedne neverovatne mržnje prema svima onima koji ne misle kao oni. I zato treba da im razbijete noge. Evo, sada ću vidjeti, ove godine će sigurno biti organizovana još jedna gej parada. Naravno, opširnije o tome ćemo čuti od našeg novinara Aleksandra Miladinovića, koji razgovara sa pravnikom Koalicije za borbu protiv diskriminacije Goranom Miletićem. Ivana, u Srbiji je organizacija Parade ponosa uvek bio težak i nezahvalan posao, i da li će ga ponovo biti ove godine? Razgovaramo sa Goranom Miletićem iz Koalicije protiv diskriminacije. Hoće li Srbija ove godine imati Paradu ponosa? Pa ako imamo u vidu sve druge zemlje u regionu, a i zemlje Evrope, potpuno nema razloga da se Parada ponosa ne održi ove godine. Naprosto to je jedan logičan sled događaja. Kao što smo videli, u Zagrebu se održala po 10. put i meni se čini da postoji svi preduslovi da se ove godine održi Parada ponosa. Znali se već više detalja kada bi mogla da se održi, a su počele već organizacione pripreme? Organizacione pripreme još nisu počele, a mislim da za to nema potrebe, imajući u vidu prošlu godinu. Dakle, ove godine je verovatno potrebno manje vremena, a imali smo već neke izjave zvaničnika koji kažu da će ove godine, naročito policije, koja kaže da će ove godine zaštititi kao i prošle godine, tako da se nekako čini da nije potreban toliki vremenski period. Naravno, to zavisi od predsednika organizacija koje se time bave, dakle od predsednika LGBT organizacija koje će verovatno uskoro početi da rade tehnički na tome, a i postoji još jedan moment leta, naravno kada su svi na odmorima, pa se verovatno očekuje će se to desiti nekako posle leta. I prethodnih godina organizacije koje su organizovale Paradu ponosa tražile su podršku kod raznih političkih i društvenih faktora u Srbiji, dobile su uglavnom većina ljudi je podržala to, ali na kraju smo ipak videli scene nasilja. Zašto se to dešava? Pa scene nasilja generalno nemaju veze sa političkom podrškom. Čini mi se da, videli smo večeras i u vašoj emisiji, da tu postoji jednoglasje kada su u osudi nasilja. Naime, u Srbiji svi osuđuju nasilje i niko nema, da kažemo, hrabrosti da javno kaže da podržava nasilje. Međutim, ono što je veliki problem, to su izjave zvaničnika, dakle nekada političara, koji naprosto indirektno podržavaju to nasilje ili opravdavaju to nasilje. Ovi ljudi koji su činili to nasilje, dakle tih 6.000 ljudi, naprosto
njima je potrebno na neki način pogonsko gorivo, dakle neka opravdanje za svo to nasilje koje čine. Ako pogledate suđenja koje su se desila, dakle suđenja Miši Vaciću i Mladenu Obradoviću koja je osuđena 2 godine, tu ćete vidjeti veoma dobro da oni za svoje delovanje, dakle za svoje nasilje veoma puno traže neka opravdanje koje dobijaju upravo od političara i od određenih društvenih faktora, između ostalog i nekih sveštenika Srpske pravoslavne crkve, ali kažem opet i političara i javnih ličnosti. Šta je onda neophodno da bi se u Srbiji jednom i da li verujete da će se ikada organizovati parada ponosa koja neće morati da bude obezbeđena sa hiljadama policajaca? Da li su to drugačije izjave političara, sudske presude, atmosfera u društvu? Šta je to što treba da doprinese promeni? Znate kako, ukoliko predstavnici policije kažu da oni predviđaju da će se kroz nekoliko godina parada ponosa moći organizovati u mnogo normalnijim okolnostima, ja nemam razloga kao građanin ove zemlje da ne verujem u tako nešto. Naravno, za to je potrebno mnogo preduslova. Prvo, potrebno je da prestanu takve izjave kako je to bolest, kako je to neki poremećaj, da prestane sa tim izjavama koje u svakom slučaju opravdavaju nasilje na bilo koji način. Generalno nasilje je problem u ovom društvu i dalje i čini mi se da mi samo pokušavamo da opravdamo, da kažemo da to nije tako. Naprosto nasilje je veoma veliki problem i ukoliko se setimo, na primjer, ubistva Brisa Tatona koji je konačno zapanjilo Srbiju, to je nasilje koje je zapanjilo Srbiju. Ja se sećam predstavnika Obraza koji su na jednom od foruma napisali da treba ispitati u stvari da li je Bris Taton bio gej, pa ukoliko jeste bio gej, znači da je to nasilje i to ubistvo opravdano. Takođe, iste te godine se desilo najmanje 4 incidenta napada na strane državljane, dakle koji su samo stajali u Beogradu i pričali engleski jezik, pa su bili onako čudni, izgledali su gej, tako da to strašno i nasilje jeste veliki problem i naprosto prvo potrebno da reaguje pravosuđe na kojem je najveći deo odgovornosti. Policija čini se da već polako radi svoj posao, ali pravosuđe bojim se da ne radi dalje svoj posao i ukoliko im pogledamo osude, dakle presude koje se tiču nasilja i diskriminacije, svega ostalog, bojim se da je tu potrebno još puno raditi jer su zakonske kazne dalje jako malo. Pratite dosta dugo situaciju diskriminacije u našoj zemlji. Da li se išta promenilo od prošle godine? Da li je klima drugačija prema LGBT populaciji? Kakav je položaj te grupe u društvu? Da li je neka promena nastupila? Promene se ne mogu desiti na 1 godinu ili na 2 godine. Dakle, ukoliko gledamo promene na 5, 10 ili 15 godina, dakle, ukoliko to postavimo kao nešto, onda promene svakako postoje. Ljudi moraju znati da je do 1994. godine u Srbiji homoseksualnost bila zabranjena zakonom i 1994. je to dekriminalizovano. 2000. godine, odnosno 2001. se desila neuspeo pokušaj organizacije parade. 2009. smo dobili zakon protiv diskriminacija i pre toga neke druge zakone. Dakle, sve se polako menja, a i društvena klima se čini mi se menja. To pokazuju određene istraživanja. Međutim, to se ne dešava za godinu, 2 ili 3, to se dešava na duži vremenski period. S obzirom da je ovo predizborna politička godina u Srbiji, da li očekujete da će i taj detalj uticati na organizaciju parade? Da li očekujete da će se možda neki politički poeni deliti upravo na ovom pitanju ove godine? Svakako da očekujem, naravno, predizborna godina je uvek pogodna za takve stvari i bit će vrlo zanimljivo čuti ko od partije koje pretenduju na konzervativne birače će reći nešto drugačije od onoga što su rekli prošle godine. Mi smo večeras čuli goste Srpske radikalne stranke koji je rekao da se protivi nasilju i u stvari sve stranke su prošle godine prilikom pripremanja Parade ponosa rekli da osuđuju nasilje, da su decidno protiv nasilja i da toga ne sme biti. Biće vrlo interesantno čuti nekakve takve izjave koje upućuju na nasilje ili vode ka nasilju i diskriminaciji da neko da u toku predizborne kampanje. Ja naprosto ne očekujem tako nešto, ali da će neko pokušati da dobije poene, to svakako očekujem. Gospodine Miletiću, hvala vam na učešću u debati B92. Gledajte emisiju Debata na televiziji B92, razgovaramo o tome da li ima šanse da se u Srbiji, ali i u celom regionu održi gej parada koja bi bila mirna i protekla bez incidenata. Malo pre smo čuli Gorana Miletića, pravnika Koalicije za sprečavanje diskriminacije. Gospodine Karadžiću, može li neka nova, sledeća gej parada u Srbiji, pa ajde da kažemo pre svega u Beogradu, da prođe mirno? Znate kako, izgradnja sistema vrednosti traje. I nije to samo u političke svrhe organizovati jedan skup, obezbediti ga sa 5000 policajaca, ljudima uterati strah u kosti i na kraju zbog političkih poena pokušati da opravdate one koji su nasiljem ugrozili sigurnost svih nas u ovoj zemlji. Kao i sve, to podrazumeva dugotrajan rad i volju.
Ja sam ovde došao, pričam o ovoj temi već mnogo. Postao sam dosadan i Bogu i narodu. Ali znate, da bi neko nešto naučio, da bi shvatio poruku, vi morate da ponavljate. To znači i za političare i ove na vlasti i stalno sprečiti i biti jači od ovih koji svoju politiku ostvaruju nasiljem. Promeniti edukativan sistem, osnažiti ljude, dati im sigurnost kroz pravosudne institucije, adekvatno i profesionalno reagovati u svakom trenutku. Znači, nije poenta samo da li će biti određena parada ili neki skup. Ti ljudi jesu tu da bi se izborili za neki normalniji život. Kao i svaki od građana koji ima neki problem sa kojim se suočava. Nažalost, mi kampanjski u ovoj zemlji radimo, nemamo jasan plan, lutamo i to je jedan od najvećih problema. Mi se iznova i iznova kao društvo suočavamo sa istim stvarima. Ja sam mislio da Srbija 2011. će naučiti nešto iz onih 90-ih i shvatiti šta znači i dokle nas je dovelo to nasilje. Ja hoću da deca u ovoj zemlji ne žive pred grafitima smrt ovom i onom i gledaju svaki dan napade na pripadnike nacionalnih manjina u autobusima, na paradi ponosa, u školi i da im to bude prihvatljivo. Meni je prihvatljiviji normalni skup ljudi koji znaju šta hoće i hoće da budu korisni ovom društvu. Da li vi mislite da se može... Otvorili ste još jednu zanimljivu temu, a to je poverenje u pravosudni sistem. Znate jako dobro kakav nam je sistem, ali nadam se o tome jednom drugom prilikom u našem pravosuđu. Ali ja bih postavio pitanje jedno intrigantno gospođi Jeleni. Samo polako, jedno pitanje intrigantno. Da li ste za homoseksualne brakove i usvojenje dece tih parova? Da ti parovi usvoje decu? Sve u svoje vreme. Ja mislim da prvo treba da ljudima obezbedimo osnovna ljudska prava. Kad se to desi u Srbiji... Ne, odgovorite mi na pitanje. Evo, probamo odgovoriti. Sve u svoje vreme. Step by step. Ako mi nemamo osnovna ljudska prava u ovoj državi, nećemo pričati o brakovima. To je sve u svoje vreme. Ja se apsolutno slažem. Evo, na primjer, ja sam energično protiv usvojenja dece, jer smatram, kao što sam rekao, 3 do 5% te populacije, znači deca treba da rastu 97% populacije da gledaju heteroseksualnu ljubav i da rastu u tom ambijentu, a nikako da rastu u ambijentu 3%. U Srbiji i u Iranu uopšte homoseksualac. Mene samo to interesuje. Rastu u heteroseksualnim brakovima. Ne, ja sam... Naravno, mi znamo šta je... Nemojte opet da obmanjujete narod. Uopšte o tome ne pričam. Pričali smo o tome da od 14. i 15. godini postoji jedna situacija... Pa gospodine Mariću, pa spomenite decu na ulicama i pune domove za decu bez roditeljskog staranja. To vam je tradicionalna Srbija. Onu decu koju možete da udomite i o kojoj možete da brinete, nećete. Jer vam je bitnije da vaš glas usmerite protiv onoga što je normalno. I to je tužno. Ako bih ja istovremeno govorio sa vama, pokušavao sam sa gospođom Jelenom, pa sam zaključio treba budem pevač, jer po svemu sudeći imam neke... Pa bolji biste bili kao pevač. Naravno, imam neke sposobnosti, ako treba se s vama istovremeno nadvikujem. Jer ja znam da to nije dobro za emisiju, jer kad istovremeno govorim, onda od slušalaca, odnosno gledalaca, niko ne može ništa da čuje. Prema tome, ovo pitanje, vraćamo se na ono što ste vrlo lepo rekli i hvala vam što ste to rekli, treba stalno iznova ponavljati narodu određene stručne, odnosno naučne istine. Pitala me gospođa Jelena da li sam ja pre vernik ili naučnik. Naravno, naučnik zato što prihvatam tezu, još jednom ponavljam, protiv svog nasilja, prihvatam tezu da je to varijetet ljudske prirode, prihvatam tezu da to nije autentična potreba homoseksualno orijentisanih osoba da paradiraju, odnosno da šetaju ulicama. Otprilike, Jelena, a da li to znači da će u Beogradu biti moguće da se održi jedna mirna gej parada gde neće biti milioni policije po ulicama, milionska šteta posle toga i mnogo huligana? To će da odluči gej populacija, odnosno homoseksualno orijentisane osobe. Ja sam rekao, 20% 80% su oni bili koji žele da iskoriste to. 80% u toj paradi kažu homoseksualci. Kako želi da iskoristi kad nije popularna tema uopšte? Ajde mi recite. Pa vi koristite tugu i nesreću u Srbiji da biste dobili političke poene. Pa mi smo opozicija, zašto bi koristili tugu? Sirota, zemlja, siroti narod. Sve je pogrešno. Ali sve je pogrešno. Pa vi znate kad ikada knjaz Miloš Vuk Karadžić mu je rekao: knjaze, problem nije što je Srbija siromašna, nego što se krivo deli. I danas je problem. I ja rado kažem, gospođo Jelena, u ovoj zemlji sve liči, a nije. To pišem u svojim knjigama. Nažalost, mi treba da, naravno,
edukujemo narod i dođemo do toga step by step, ali ne sa usvojenjem dece. Doći će vreme kada će biti, verujem sigurno, naravno, doći će vreme kada povorka homoseksualnih osoba neće imati kontranasilje. To verujem da će biti za 10 ili 20 godina. Mislite li da, na primjer, već ove godine može da se desi da to bude mirnije? U to nisam sasvim ubeđen, naravno sa 5000 policajaca. Da li biste vi kao Nova Srbija učinili da to bude na neki način sa manje tenzija? Prema mom shvatanju, moramo anketirati homoseksualne osobe, da li im to treba ili ne. Ja vam ponavljam po 100. put, ja nažalost ili na sreću poznajem tu populaciju, jer dolaze kod mene, zato kažem nažalost, zbog svojih problema koje imaju. Upravo biste vi morali da ih razumete. Naravno, apsolutno ih razumem, imam puno saosećanja i njihova potreba nije povorka, gospodine Karadžiću, verujte mi. Evo već pola sata ne date nikom da kažem. Nije njihova potreba povorka. Slušajte, gospodine, ne možete da generalizujete. Tu ima ljudi koji su dobri, koji su ovakvi, koji su onakvi, koji su radnici, koji su profesori, koji su doktori. Ništa nije sporno. Nije sporno. Presuda Evropskog suda za ljudska prava i praksa Evropskog suda za ljudska prava kaže da iako manjina želi da izrazi svoj stav, čak i u okviru te manjine koju vi sprovodite, država ima obavezu da ih zaštiti i da im da pravo da iskoristi sve ono što je samim Ustavom i Evropskom konvencijom za ljudska prava garantuje. Tako da nema potrebe vi da anketirate. Šta sad, ja vidim radnike na ulici, ja kažem ajde idem da anketiram radnike zato što iz ove fabrike štrajkuju, pa ako iz druge neće, ja onda nikom ne dam. Po čemu pričate? Pričam o tome da 80% na paradi homoseksualni članovi su rekli da nisu... To Velja Ilić išao pa anketirao. Ne, vaš gospodina Izdeković je bio sa mnom u emisiji i rekao, pa predsjednik ili neki važan funkcioner tog udruženja je jasno rekao 20% svega od 900 ljudi bilo je 180 do 200 ljudi. I ja vam govorim... Dogodine će biti više. Gospođo Jelena, evo kad ja budem u toj paradi kao žena koja se ne plaši da će mi neko razbiti glavu. Ali to nije autentična potreba tih osoba. Pustite ih da oni kažu. A to i kažem. Neka oni kažu. Oni su i rekli da to nije njihova potreba. Jesu oni 20%? Jer imate vi prijatelje homoseksualce? Poznajem ih kao pacijente. Imate prijatelje? Imam, evo i to imam. Evo ja se družim sa mnogo homoseksualaca, to su divni ljudi, naravno ja njih posmatram kao dobre i loše ljude sa kvalitetima ili sa nekvalitetima. Meni seksualno opredeljenje apsolutno ne znači ništa, tačnije mene njihovo seksualno opredeljenje ne interesuje. Mene interesuje da li si ti dobar čovek. I ti prijatelji mi kažu da se nikad ne bi pojavili u Povorci. Vidite, a moji prijatelji koji se zalažu za stavove LGBT populacije i podržavaju gay pride, se plaše. Oni nisu došli samo zato što se plaše, ali to u srcu osjećaju. A znači homoseksualci su. Ja ću kao neko ko nije, znači pripadnik homoseksualne manjine u Srbiji, mada šta znači biti manjina, jer mnogo ih je, samo su in disguise, plaše se da izađu iz onog ormara o kome ste vi malo pričali. Ja slušam pažljivo šta vi govorite. Ja ću kao neko ko je javna ličnost, ko je svojim uticajem, glasom, časnim, iskrenim... Hvala lepo. Mogu da utičem na dobro, da se dobre stvari dešavaju u Srbiji. Sljedeće godine, kada dođe do gej parade, doći, igrom slučaja poznajem ministra policije koji između ostalog može i meni i mojim prijateljima koji nisu homoseksualci, ali žele da podrže ljubav što homoseksualci time paradiraju. Oni ne paradiraju da pokažu, gledala sam u jednoj emisiji gde ste rekli gola dupeta i da su oni egzibicionisti koji eto tako vole ne znam šta da rade. Oni paradiraju da pokažu ljubav, toleranciju, da su pripadnici ravnopravni ovog društva, da imaju pravo da pokažu svoju ljubav prema ravnopravnom članu homoseksualnog. Moramo da kažemo isto tako da homoseksualci ne napadaju straight muškarce ili žene koji su straight, nego se nalaze između iste organizacije. Biću član, paradiraću zajedno sa njima jer je to parada ljubavi, parade ponosa, ponosa da smo ljudi, tolerantni, koji razumemo, koji volimo, koji poštujemo, čak i kad smo različiti. Hvala. Evo, pored ove emisiji, pored predstavnika opozicijnih stranaka u Skupštini, imamo i, naravno, Jelenu Karleuš, ali nismo čuli nekog od predstavnika vlasti, pa ćete dozvoliti sada da vidimo intervju iz Kragujevca. A niste čuli ni mene, dakle dali ste svima, samo ne meni pravo da kažem svoj stav o ovom pitanju koje ste postavili. Dobro, evo, od vas da li možemo da dobijemo garanciju da li će Srpska radikalna stranka učiniti sve da se sledeća gej parada u Beogradu održi mirno?
što se tiče Srpske radikalne stranke, mi apsolutno nismo imali nikakvog uticaja ni na održavanje ove gej parade. Jeste, pošto ste razgovarali sa predstavnicima gej udruženja i boga mi Srpska radikalna stranka, odnosno Vjeris Radeta je bila prva koja je primila predstavnike gej udruženja u Skupštini. Pa vi sad sami postavljate pitanje i sami odgovarate, tako da je moja funkcija u ovoj emisiji uglavnom nepotrebna. Ne, nego ste mogli da učestvujete, odnosno da na neki način... Pa dobro, ja sad treba da kažem ono što vi hoćete ili ono što ja mislim. Jel mogu da kažem ono što ja mislim? Evo, izvolite. Dakle, Srpska radikalna stranka nije imala nikakvog uticaja ni na održavanje gej parade 2010. godine. Dakle, apsolutno nismo pozivali ni na kakvo nasilje, apsolutno nismo osuđivali ljude koji su učestvovali u gej paradi, samo smo jasno izneli svoj stav da je organizacija... A da li su, na primjer, izjave da je gej parada nastavak NATO agresije nešto što nije pozivanje na nasilje? Izvinite, mogu ja da završim? Pa ja vas pitam sada, pošto ste rekli da niste postavljate mi dva pitanja, a pozivali ni na na ono nasilje. prvo vam nisam odgovorio. Da li je to što su homoseksualci isto što i pedofili i nekrofili nije pozivanje na nasilje? Aj, postavite mi još 1000 pitanja, pa ću onda da vam pitala sam vas, pa mi niste odgovorili. Pa kako da vam odgovorim? Izvinite, imam jednu glavu, imam jedna usta. Ne mogu da odgovorim na 1000 pitanja. Dobro, sad razgovaramo samo vi i ja, znači niko ne upada u reč. Ali ne razgovaramo, nego vi govorite, a ja ćutim i slušam. I postavljate mi 1000 pitanja jedan za drugim. Ako ste vi nešto rekli... Pa izvinite, ne možemo da komuniciramo ako ne želite da me saslušate. Dakle, ponavljam, nismo pozivali ni na kakvo nasilje, samo smo jasno izneli svoj stav da je organizacija gej parade u Srbiji visoko rizična manifestacija, jer može unapred da se pretpostavi da će biti incidenata, jer ima pojedinaca, ima grupa koje su jasno iznele svoj stav da će pokušati primjenom fizičkog nasilja da zaustave tu manifestaciju. Da li ja opravdavam nasilje i da li Srpska radikalna stranka opravdava nasilje? Ne. Ali postavljam sljedeće pitanje. Zašto na silu Boga, zašto ako znate da će biti incidenata, da će biti problema, insistirate na održavanju takve jedne manifestacije? S druge strane, postavlja se jedno elementarno pitanje. Da li ljudi koji su učestvovali u gej paradi 2010. godine danas u Srbiji imaju više prava zato što su bili na gej paradi ili se situacija nije promenila? Ja mislim da ljudi koji su organizovali gej paradu ne da nisu predstavili građanima Srbije homoseksualizam kao nešto što je normalno, nego su čak na sebe navukli još veću mržnju i još veći gnev onih koji nemaju istu seksualnu orijentaciju kao oni. I ovdje se sad postavlja na kraju krajeva jedno najjednostavnije moguće pitanje. Da li ljudi koji organizuju gej paradu žele da homoseksualci budu potpuno ravnopravni građani kao i svi ostali, ili se želi privući jedna neverovatna medijska pažnja da se prosto promovišu pojedinci koji vode tu takozvanu LGBT populaciju, koji pri tome uopšte nisu sveci i uopšte nisu tako tolerantni kao što vi pokušavate da ih predstavite. Recimo, gospodin Boban Stojanović, koji je jedan od predstavnika u javnosti, dakle predstavnika LGBT populacije. Čiste slike delili u Skupštini. Pa on se sam slikao, dakle on se pojavljivao, on je dakle sam sebe, odnosno nekoga je fotografisao tako što je on izigravao pravoslavnu monahinju. I vi ste to uzeli sa njegov Facebook profila i distribuirali po Skupštini. Izvinite, ali pa ako je neko to okačio na svoj Facebook profil, to znači da on hoće da se drugi ljudi upoznaju sa tim slikama. Dakle, nisam ja učinio ništa što on sam nije želeo. Dakle, to je jedno neverovatno vređanje i Srpske pravoslavne crkve i svih vernika Srpske pravoslavne crkve. Dakle, ja zaista ne vidim kako neko ko se oblači u pravoslavnu monahinju i to javno pokazuje, kako se on bori za prava homoseksualaca? On se ne bori za prava homoseksualaca. On izvrgava ruglu sve one koji nisu iste seksualne orijentacije kao oni. I time dolazimo u stvari do onog paradoksa sa početka emisije. Da je ta priča završena tako što je da oni koji se najviše zalažu za toleranciju, za ljudska prava, za poštovanje prava drugih, upravo sami manifestuju netoleranciju, mržnju i nepoštovanje prava onih koji nisu isti kao pripadnici te takozvane LGBT populacije. Ja bih rekla da je ta priča završena time što je to bila u pitanju fotomontaža i njegova i način na koji on želeo da se izrazi
koliko se sećam, u vidu neke karikature. No, mi ovde u emisiji, kao što smo mogli da vidimo, imamo priliku da čujemo predstavnike uglavnom opozicionih stranaka iz Skupštine Srbije. Retko ko od njih, odnosno sem gospodina Marića, koji komunicira, kako kaže, sa homoseksualcima kao pacijentima, ima priliku da i pomaže tim ljudima u onome što oni zaista prolaze kao svakodnevni problem, a to je, verovali ili ne, predsjednica Skupštine Slavica Đukić-Dejanović, koja kao neuropsihijatar savetuje predstavnike gej i lezbijskih udruženja iz Kragujevca i priča sa njima o najvećim problemima kroz koje oni prolaze u tom gradu, a verujte mi, kako sam čula, nije im lako. U Drop-in centru u Kragujevcu povremeno razgovarate sa pripadnicima LGBT populacije. Sa kakvim problemima oni najčešće dolaze i na koji način im pomažete? Radi se o mojim vrlo dragim sagovornicima sa kojima razgovaramo o svim onim problemima koje zapravo imaju i svi drugi koji kod mene dolaze. Njihov seksualni identitet nije razlog da ne pate od depresije. Dakle, kao i svi drugi ljudi i pripadnici ove populacije imaju pravo na bol duše. Zbog različitih trauma tokom odrastanja, zbog različitih aktuelnih trauma, zbog određene genetske predispozicije, ovi ljudi imaju one probleme koje imaju i svi drugi, ali su sami često u nedoumici. Da li je možda to što imaju različitost na seksualnom planu od ostalih, da li je možda to razlog zapravo da dođu do psihijatra i često se snebivaju, često put neuporedivo duže i teže jeste za njih ostvariv i zbog toga onog momenta kada se ohrabre da dođu, oni skinu jedan veliki teret sa svoje duše. Dakle, jasno je da su tamo gde su relativno prepoznatljivi, oni i žigosani u našoj sredini još uvek, ali je isto tako jasno gde nisu prepoznatljivi da žive sa jednim kontinuiranim strahom da se ne prepozna njihov seksualni identitet i da se naravno ne stekne osuda od svih onih koji su njima bitni. Tako da je očigledno da oni imaju dodatak na bol koji imamo mi ostali. Od vaših kolega političara pa i onih iz redova vaših koalicionih partnera, ipak s druge strane često se može čuti da je reč o nečemu što je poremećeno, neprirodno, neki to čak povezuju i sa bolešću. Kako vi reagujete na ovakve ocene kao psihijatar, ali i kao predsjednica parlamenta? Oni koji imaju strah od sopstvene homoerotike i homoseksualizma zapravo su najčešće ljuti protivnici te vrste različitosti. Dakle, pokušam da im objasnim, ako sam u prilici da to učinim, trudim se i trudila sam se naravno i na zakonodavnom planu da svaki oblik diskriminacije eliminišemo iz našeg društva i smatram da treba mnogo raditi na kulturi, na zdravstvenom vaspitanju, na vaspitanju koje zadire negde i u etiku, da različitost prosto počnemo da prihvatamo. Upravo među pripadnicima LGBT populacije često se postavlja pitanje ne samo održavanja parade, već i nekih drugih prava kao što su brakovi, kao što je usvajanje dece. Kakav je vaš stav povodom toga? Ja mislim da zaista mi još uvek ne možemo razgovarati o takvim brakovima kod nas, a šta će se događati u narednim godinama, decenijama, to ćemo naravno pratiti i videti. Važno je da o tome već počinjemo da pričamo, da razgovaramo i to je neka faza koja prvo mora da i koja iziskuje u krajnjem slučaju jedno sazrevanje da bi mogli da se prave koraci dalje. Ne bih htela da se shvati da ja zagovaram neka prevelika prava bilo koje populacije ljudi koja su osporena. Dakle, ja samo mislim da oni treba da imaju, zato što su različiti, ista prava na svim poljima, izuzev što moramo razumeti tu različitost. Da li mislite da bi ove godine trebalo da bude organizovana Parada ponosa? Očekujem, ako to budu pripadnici LGBT populacije želeli, da se Parada ponosa organizuje. Uverena sam da će biti manje problema i neželjenih posledica nego što ih je bilo, ali oni sami treba da donesu odluku o tome. Društvo mora da bude spremno da reaguje eventualno na neprimerena ponašanja bilo koga u toj situaciji. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru.
Gledajte emisiju Debata, razgovaramo o tome da li postoji šansa da u Srbiji ili u drugim zemljama regiona se održi gej parada i da to prođe bez incidenata i da se afirmišu prava gej populacije. Malo pre je gospodin Martinović pričao o tome da li ima šanse da pripadnici gej populacije zaista budu ravnopravni sa ostalima. Gospodine Mariću, šta vi mislite? Ja mislim da moramo dobro proučiti karakteristike psihološke homoseksualno orijentisanih osoba. Gospođa Jelena je malo pregovorila o ljubavi, da je to promocija ljubavi i tako dalje. Tolerancije. Gospođo Jelena, ja sam voditelj jedne emisije koja se zove Crveno, koja ide na BN televiziji i rado postavljam pitanja u emisiji. Vama bi postavio pitanje, da li znate i kako komentarišete podatak da imaju preko 500 u proseku, doduše u Americi, partnera, da su izuzetno promiskuitetni, da u 60% tih veza su sa nepoznatim osobama. Nema ljubavi, jedva se poznaju. To su statistički podaci, vrlo ozbiljni, vrlo naučni, koji potpuno znači devalviraju ovu priču koju vi kažete ljubav i tako dalje. A to znači da heteroseksualni parovi ne mogu da budu promiskuitetni i da imaju 100-500. Ne, ali ovo je prosečno. Čekajte, to su rariteti, ovo je prosečno. Diskriminacija seksualna i nema veze sa gay pride. Marko, da li ima šanse da gej populacija i heteroseksualna populacija živi ravnopravno, da imaju ista prava u nekoj budućoj Srbiji? Oni ljude s kojima sam LDP i da ima Srbija snage da izgura, ovde ne pričamo samo o paradi, vidite da ovo je jako... Pričamo o svim pravima, da. Pričamo, da, ovo je mukotrpno više ljudima na ovaj način da razgovaramo. Razgovaramo o tome da li će Srbija zaista postati normalno uređeno društvo u kome će ljudi moći da uživaju svoja prava. Svi. Pa naravno, to vam je ova politika u kojoj su ljudi u kojoj pričaju da nemaju ništa protiv određenog dela populacije, a u političke svrhe koriste termine. Za oca 4 dece, on je peder, on je narkoman, on je rasista, on je ovo. Znate, ja stvarno molim ljude, ajde da razmisle. Nemojte više podržavati oni koji vam non stop podilaze. Ajde da stavimo prst na čelo i da kažemo, ej, jel nam dosta bilo krvi, jel nam dosta bilo rata, hoću da se bavim ekonomijom, hoću da razumem svog komšiju, neću da gledam u tuđi krevet. I da razjasnimo, niko ovde ne priča o promociji određene seksualne orijentacije. Ovde govorimo o životima ljudi. Da li vi shvatate? Jesi vi meni obraćate? Ja govorim sa vama, obraćam se ljudima, tu je kamera, razumete? Obraćam se kao učesnik u jednoj emisiji koji ima želju da od ovog društva napravi jedno uređeno, moderno, evropsko društvo u kome čak, ja ne osuđujem nikoga, u društvu u kakvom smo živjeli mogu da shvatim da ima dosta straha, nerazumevanja i mržnje jer su dugogodišnjoj kampanji bili izloženi koja na određeni način predstavljala jedan deo populacije koji živi u ovoj zemlji. Ali ljudi, molim vas, shvatite da je to vaš doktor, vaš učitelj, možda vaš najbolji prijatelj, vaša sestra, vaš brat, koji vam mnogo znači u životu. I mnogo je nefer zbog naše sebičnosti, bez obzira da li pričamo o seksualnoj orijentaciji, o nacionalnoj manjini, o verskoj zajednici, da zbog naše sebičnosti i nespremnosti da budemo ljudi, dozvolimo da nečiji život prolazi ovako kako naši životi prolaze. Ajde jednom budemo normalni i da kažemo neću nasilje, koliko god ne podnosim nešto ili ne razumem. Izvinite, da li je to ikad bilo sporno? Veoma je sporno, zato što vaš stil, vaša promocija određene, vi kažete, ako neko zna da će da proizvede nasilje, zašto ne ostane kod kuće? A šta vi hoćete da kažete? Da veće pravo ima onaj nasilnik, nego onaj koji po Ustavu hoće da izrazi svoje pravo. Pa to ne može. Dakle, gospodine Karadžiću, nemojte da budete nervozni i dopustite da vam odgovorim na pitanje. Dakle, ja se sa većim delom vaših konstatacija slažem. Dakle, ja se zaista slažem sa gospodinom Karadžićem da treba da se bavimo i ekonomijom i da ne treba da gledamo u tuđi krevet. Pa ja sam to rekao na početku emisije. Zaista nemam ništa protiv da neko u svom stanu, u svojoj kući ispoljava kakvu hoće seksualnu orijentaciju. Ali postavljam jedno drugo pitanje. To su nacisti govorili. U getu Jevreji mogu da budu Jevreji. Dobro, evo ja sam i nacista, okej, ali dopustite da završim do kraja. Pa nije okej. Dakle, ovde se postavlja jedno drugo pitanje. Zašto i zbog čega ne samo homoseksualizam, nego bilo koju drugu seksualnu orijentaciju javno manifestovati i javno promovisati? Dakle,
Kakva je to potreba ljudi? Dakle, zaista nemam ništa protiv. Neka u sferi svoje privatnosti čovjek bude ono što želi da bude. Kako je, na primjer, roditeljima dece koje su homoseksualne? Javno manifestovati nešto što većina građana osuđuje. Da li ta deca treba da budu u kući i da nigde ne izlaze napolje? Kako je njima? Pa čekajte, ajde da postavimo jedno zdravorazumsko pitanje. Da li vi uopšte možete da znate unapred da li je neko homoseksualac ili je heteroseksualac, osim ako se on javno ne deklariše da je ovo ili ono? Dakle, otkud ja znam da li je slučajni prolaznik pored televizije B92 ove ili one seksualne orijentacije, ako on javno ne kaže ja imam ovu ili onu seksualnu orijentaciju. Dakle, ja mislim da se ovde stvari pomalo mistifikuju i da im se daje veći značaj nego što one objektivno zaslužuju. Dakle, mislim da u Srbiji danas postoji 1000 drugih tema koje su mnogo teže, mnogo bolnije i na kraju krajeva mnogo životnije od ove teme kojom se mi bavimo evo već skoro 2 sata u ovoj emisiji. Dakle, ne znam da li je... Svakome je tema veoma bitna. Dakle, ne postoji bitnija tema od ljudskih prava. U vezi sa ovim, znate kako su Amerikanci... Ali dozvolite samo da ne bi bilo nikakve zabune. Ja, gospođo Karleuša, zaista ne dovodim u pitanje bilo čije ljudsko pravo. Da li neko ima pravo da bude homoseksualac? U redu, ja to poštujem. Ali postavljam jedno drugo pitanje. Izvinite, imam pravo da postavim to pitanje kao neko ko ima drugačiji društveni stav o tome. Kakva je potreba da neko ko ima ovu ili onu seksualnu orijentaciju, uključujući naravno i homoseksualce, kakva je to potreba da se javno manifestuje seksualna orijentacija? Izvinite, ali ako vi možete da poljubite, na primjer, vašu ženu na javnom mestu, zašto to ne bi mogao i neko koji je... Ali javno manifestovanje homoseksualizma ili bilo koje druge seksualne orijentacije zna vrlo često da bude degutantno, neukusno, nekulturno. Pa mogli ste da vidite, pa nije, mogli ste da vidite, gospođo Karleuša, na mnogim gej paradama u Evropi da ima mnogo neukusa, da ima pokazivanja polnih organa, da ima zaista scena koje, ja mislim, niko razuman ne bi volao da vidi. Ima neukusa i ne mogu da odgovorim zašto paradiraju. Mogu da vam kažem zašto paradiraju. Jer, evo, postavit ću vam isto pitanje, ljudsko pitanje. Vi sad za mene niste političar, vi ste čovjek. Da li vi poznajete, da li imate nekog prijatelja homoseksualca? Pa možda imam, ali ja to ne znam. Zato što nikoga nisam pitao kakva mu je seksualna orijentacija, zato što smatram da je to privatna stvar svakog čoveka. Tačno, ja se slažem da ne treba uopšte da raspravljamo o njihovom seksualnom opredeljenju, to je njihova privatna stvar. A kada bi vam neko rekao da je homoseksualac i da je, na primjer, izgubio posao zbog toga, kako biste vi rekao? Ali da vam najbolji prijatelj kaže, prijatelju, moram da ti kažem nešto što čuvam ceo svoj život u sebi. Ja sam homoseksualac. I imam želju da se više ne sakrivam u ormaru, nego da kažem, prijatelju, da li ćeš me podržati, da izađem i da kažem to, da nemam više strah da će me neko odbiti zbog toga. Šta ćete mu reći? Kao prijatelj, najbolji prijatelj. Dakle, ja sam vam rekao na početku emisije i zaista nemam nameru da menjam svoj stav i stav Srpske radikalne stranke, a to je da... Vaš ljudski stav, pitam vas kao čoveka, pustite radikalnu stranku. Evo, ja vam odgovaram kao čovek, odgovaram kao otac, kao suprug, dakle ne odgovaram kao narodni poslanik i kao funkcioner Srpske radikalne stranke. Dakle, ne opravdavam... A najbolji vam je prijatelj. I kaže, takav sam, a najbolji sam ti prijatelj. Podrži me, strah me je, da li ćeš mi kao prijatelj stati na stranu? Dakle, poštujem njegovo pravo da bude homoseksualac, ali ne opravdavam javno manifestovanje ni homoseksualizma, niti bilo koje druge seksualne orijentacije. A da li je to njegovo pravo? Samo poslednje pitanje. Da li je pravo da... Da izađe i da to radi? Pa ovde se sad ne postavlja samo pitanje... Jer pravo zakonsko. Pa znate kako, sad se ovde postavlja pitanje i da li se do kraja poštovao na gej paradi zakon o javnim skupovima i javnim manifestacijama, odnosno o javnom okupljanju građana. I ovde ovo nije samo stvar zakona. Ovo je pre svega stvar morala, stvar kulture i na kraju krajeva stvar ukusa. Pa upravo. Za mene je neukusno, gospođo Karleuša. A za nekog nije. Pa dobro, ali postavlja se pitanje, ako ja unapred znam... Ali vi kao političar morate da slušate glas naroda, ne svoj lični stav. Ali glas naroda vam kaže da homoseksualizam ne treba javno manifestovati. Ja mislim da tako misli većina građana Srbije. Izvinite ako grešim. Ali se imaju pravo na okupljanje. Dakle, mislim da apsolutna većina građana Srbije, dakle, apsolutna većina građana Srbije takvu vrstu manifestacija ne opravdava. A gde ste vi to prošli? Dobro, a sada ako... To je moj politički stav. To je moj Gospodine Martinoviću, vi sada čujete da se formira, da zaključimo ovu emisiju. Da li će, na primjer, ove godine
2011. u predizbornoj godini biti moguće organizovati gej paradu i da li bi, na primjer, Srpska radikalna stranka bila ta koja bi pozvala da nema nasilja na ulicama tom prilikom? Dakle, ovako, ne znam da li će biti mirno organizovana gej parada, jer zaista nisam neko ko može da proriče budućnost. Ja sam vas pitala samo šta bi bilo kad bi bilo. Dakle, ne znam da li će biti nasilja i da li će se mirno organizovati, a što se tiče Srpske radikalne stranke, apsolutno nikada nismo pozivali na nasilje protiv učesnika gej parade, niti ćemo to učiniti ove godine. Da li biste vi lično otišli na čelo kolone gej parade da dokažete da ste protiv nasilja? Gospodine Mariću, za vas isto pitanje. Naravno da ne bih, na takav način sam rekao da je to nepotrebno, ali pošto je gospođa Jelena rekla da... Ali zašto kad vi toliko dobro razumete homoseksualce? Pošto je gospođa Jelena rekla da će da učestvuje, a meni je čitnula da se tamo pokazuju gole zadnjice i tako dalje, ukoliko ona bude učestvovala i tako se ponašala, da ne kažem šta, pokazivala, bilo bi divno i parada bi uspela. U to sam siguran. Evo, ja ću doći, neću pokazati zadnjicu i parada će uspeti, ali parada ljubavi i tolerancije. I ne samo homoseksualci. Vi ste dobro rekli, ne sme da bude, vi ste rekli, ne sme bude diskriminacije. Diskriminacije na radnom mestu nikako, naravno, mora da dobije otkaz taj direktor ukoliko na bilo koji način mobira mobbing, to je nova aktuelna tema, nekoga ko je homoseksualno orijentisan. Prema tome, apsolutno protiv smo toga, protiv smo nasilja. Naravno, protiv smo... Da li će Nova Srbija, ukoliko bude bila organizovana gej parada, pozvati svoje pripadnike ne kao prošli put da se sklone sa ulica, nego da podrže gej paradu? Sigurno neće pozvati svoje pripadnike, nego će ostaviti svakome da odluči kako misli i šta treba da uradi. Jer duboko smo protiv ovoga o čemu ste vi govorili, odnosno gospodin Martinović, da li je ukusno, nije ukusno, šta to izgleda ako dvojica muškaraca šetaju, ljube se na sred ulice i tako dalje. Da li je to stvar ukusa, stvar morala, stvar sazrevanja društva, istopolno, da li to treba pokazivati, šta će to stimulisati nekoga. Gospodine Karadžić, za LDP ne moram, pretpostavljam da pitam kako ćete se ponašati ukoliko bude bilo uvijek ćemo gej parade. davati podršku, naravno, poštovanju ljudskih prava i tolerancije, sto osnovi LDP-a. Ali moram da se nadovežem na to šta je vama ukusno. Ja mislim da one strahote koje smo gledali na televiziji, koje su u stvari podigle naš nivo tolerancije na nasilje, smrt, ubistvo i mržnju prema drugačijem, jeste najstrašniji ljudski neukus. Ono što sada vidimo je u potpunosti drugačiji, jeste borba za jednu ravnopravnost, toleranciju i onakvu Srbiju kakva zaista treba da bude i onako kako ja zamišljam u skladu sa tradicijom i stvarnim onim vrednostima koje ljudi dele. Mislim da imamo i tu obavezu da se setimo i onih policajaca na onoj paradi prošle godine koji su tamo bili živi štit i meta manijaka, koji su bili spremni da ubiju čoveka koji kod kuće ima i ženu i decu i porodicu ili kako god. Mislim, to je ono vrhunac ludila u kome neko spreman zbog svog neznanja da dovede tuđi život u pitanje, bez obzira o čijem životu se govori. Samo još na kraju ove emisije da spomenem da smo mnoge ljude koji su podržavali i Povorku ponosa, a i Povorku i porodičnu šetnju zvali da ih snimimo za ovu emisiju. Mnogi od njih nisu više želeli da govore o gej pravima, ni pro, ni kontra. Evo za kraj Jelena Karleuša koja je zastupala gej prava i danas se ne boji da o tome priča. Jelena, sad si obećala, vidjet ćemo se na gej paradi. Da li ćeš možda pozvati i neke svoje obožavatelje, kojih ima mnogo i koji verovatno nisu baš svi prihvatali gej Povorku, da ti se pridruže na gej paradi? Naravno, ja ću pozvati sve one koji, nevezano za moju muziku, nego koji se slažu sa mojim ljudskim stavovima, da je biti različiti nije kriminalno delo, nije loše, nije nešto što treba osuditi, a daleko od toga da treba razbiti glavu nekome. Pozvaću sve one ljude koji imaju čisto obraz i dobar srce i dobru dušu, da se pridruže paradi ljubavi, tolerancije, nove Srbije. Ali one nove Srbije koja je daleko od one koje je iza nas. Nove Srbije u smislu da treba da se okrenemo u budućnosti, zaboravimo ružnu prošlost. Kad kažem ružnu prošlost, pa nekada se i epilepsija smatrala da su vas đavoli zaposlili, pa su se ti ljudi lečili puštanjem krvi, spalili su na lomači onog koji je tvrdio da je zemlja okrugla, ne ravna i tako dalje.
pa je kroz godine, kroz vekove i tako dalje došli smo do ovde da znamo da je zemlja krugla i da se okreće, da smo mi negde u vasioni. Danas je ova priča goruća tema LGBT populacije. Za 10, za 15 godina, za 20 godina to će biti normalna tema. Mi smo začetnici kao javne ličnosti, kao političari koji kreiraju javno mnjenje. Začetnici smo tolerancije u Srbiji, demokratije u Srbiji, gde je ovo početak jedne bolje budućnosti za sve nas, tolerantne, lepe, svetle budućnosti. Hvala mnogo. Bila je ovo debata na televiziji B92. Zahvaljujem svim mojim gostima. Vi naravno ostanite uz naš program, slede vesti.